Maloi lau malia ho e ki mo le tonga ko tong pe fia ki taritani le ki mo tonu ki mo uni ngongo mo le te o tonga ulua ki mo waka ma fo ke televisione tonga ki he hoani. Wakai koe ke ngahi ulu i o ngongo. Fia mao ki toi mateu te wange kakai e whanua ke matatari hangai liwanga fo oe COVID i tahi wa e hoko me ngahi to umahaki ke he pe ko osia o mai ki tau ngahi whanua kaunga api. Ia e tui e mahi noi we i hui kenia ngai tangi ni whaia ka whawhunga whalea lea ni whahalaya i ki nau tolo i he whamau anga lahi. Pea malo pe hao mo ui rata e ki ta awa ni mataha mi anana, hiri e ni mangia i he mamana e hoko ki no api no whaanga i henghengi sāpate. O ku te epe me ngā hiongo ke he anaiangi. O ku mahu inga ke toi mahi noangi ki he kakai e whanua ai ngai whaunga whai ehi mai tuunga mateu teu whiunga ke lava matatali ake ngai whaingata ake ke he hoko mai ki to ngani tau te whito eni ki he ngai liwanga whao koe COVID i tahi wāpehe ki ngai to umahaki ke he pe ko sia o mai ki o tau ngai whanua kaunga api. Ko e tokanga eni me he potu ngai mo ira tonga i hanau polokalama letio ani awhi Alice Tupou mo i whakaikiki. O ko mahino pe foki ai te eki ke osea te COVID i tahi wai o tau whanua, pea i kai ngā tai o toi tata o mai eni me tau mahaki koe flu, ai glotonga to whangai a to ngani, pea koe monkeypox eni ko osea o mai ki no sila, pea o kai ke ta ofi ai ngahi whewholau aki koe wike ko tau pe meho tau whanua kaunga api koe ni. Koe tokanga koe pot ngai mo wiki he kakai o whanua ke tau kau ke polkalama hoho malu i, mo tau hike ngai whale i me tutu uni ko tau pe tuku atu, kauhi ka whaiwhaiange ko a umai e ngahi liwanga ke ke o COVID i tahi wā me ngahi tau mahaki ke he, ko tau osi ma teu teu whiunga ke matatali, pia sisi iai hani ihi e puke lahi mo toi koviange oa o ki he mate. Nei whamala alai ma tau koe me he potungai mo uitari tā se ni kupu, lo tonga e polkalama letio kai pehefoki ki e televisione ai potunga we o whikau aki ma ngahi tau mahaki koe ni. Koe mea ulaki ke mahino ke tau tolu mo tolu hau ek me kai ngau mea mai. Koe COVID pe koe pandemiki pe koe tau mahak whakamamani lahi koe ni o ku te ki ai ke tau seta tolia ki ha tau pehe o ku hake mahangai whakailonga ko mei osi. O ki whaka te ngoi pe awia ko ngoi o ko manamasi ki ai. I he tau asi mai pe ai ngahi liwanga ia o fo wange. Pahange ko taimini ka te tau sio ke he omikoloni ko hao e uluaki ko hao e ua ko hao e tolu ko hao ne fai mo ni mahango na ki ulunganga fai ke he nau ko na ki ulunganga nau ke heang ai e whakakau pe a aku o tau mui ko tau pe fo ke ngai tala no ka ta mo ya mamani pe he ki CDC a Amerika mau fu wao fi au pito me ki pot ngau ko ngau ya he taimini o kwai le whakakau ko sub variant mo ni ani pe ko irenia ke ha foi variant ai ko foi variant ni ko foi motu ai vai lasi ai motu ai liwanga ya pato liwanga halo pe fan ki to onga ko ana ha o mi koloni pato ha pe fan ki ot me ko uinga pe ko ke hona ulunganga Na te pehe toi tā sei ni kupu o te tonu ke mahu inga mani e ka ngani ke kakai o whanua, kai oa e whakakatakata, koe uhi e malawa ke ia umai ki o tau kau a whanua ngahi liwanga koe COVID i tahi wā, pia toi koviangi i e mahino koe ka matai a ulaki koe au kosi ai awa koe tau kau a whanua, ke whewholau aki koe ki toble anga, pia koe wakapuna nima e whalau mai e wike ki to ngani mei no sila, Fiji mo Australia, pea e kai ke tau walea me taimi koe e omi ai hani ihi ai kalasi liwanga koe ni ki o tau whanua. Ne pe foke ne esi ma o lunga o kune tokanga kina polkalama huhumalu i sista futei. Koe huhumalu i uluaki koe ke tau tahaua ki o lunga o ku kei peseti pe hiva fitu. Huhuhani o ku kei peseti pe e hiva taha pea huhuhono tolu lewa pe koe huhu whalahi o ku peseti e nima walu. Koe tau nima koe ke tātaha o peseti nima wha ai huhu uluaki pea koe huhu hoani lewa o pesete wataha, aia koe whika koe ni, mei koe mahina eni e ua, mo i kei tuu ma upe i he whika tatau koe ni, o i kai hatoe ngā onu hake. O ku whatoa ngai potungai mo ui o ku toki lava nge pia ni ihi koe au whahoko na huhu malo i ki he wholau ki muli, pe ko anau whima o kehe pe o i kai koe tau mu a ke malu ia
me he COVID tahiwa. Ko usioka ke hu malu ko ai whanau tau ni ma ko ke tau tata. O I he tu unga whaka ofa mo onia. Ko pese te ua taha whakakatoa whanau whakalukfua to ngani I he tau ni ma ke tau tata. Ko nau tōru pese te ua taha nau mai ho malu. Ai ko te sio atu ko e whakamatala ko e ngai mātua. O koe ke nau te loto ke hu malu e nau whanau. Ko uhi na e tō maa ape na ke koe hu malu I koa ke hana ke nau puke. Koe COVID tahiwa o ku kei mamani pa o ku kei lahi pe o ku I tongani. O ku I kai ke pehe ko osi mei tongani. Na iai haliwanga pa koe ke tau ilo ka lahi ai puke I he liwanga koe no whāmo ni ma e wesi ta makia e tau whanau koe ni. Pese te wata. Koe pese te koe ni ma wha. Ko na hu uraki I he tau ni ma koe ke tata. He kai lava ia ke ne hanga malu I lelei ho ki tamsimo ki taine me he tō mai koe ni kai ha tō mai. Ke kena tuk mai e kole a toki tā kupu ke ka kai o whanua ke tau kau ke huhu malu I whakalahi hono wa pe koe huhu hono whaa. Koe uhi koe mahino eni e awa tau kau a whanua I he ahu luaki koe au kosi pe koe whaka amo ke whakaake ake whatahapea ekonomika e whanua mohono tukanga I kina e tau mo ui ke toi whakaake ake I he kau koe ke huhu malu I ka wikai koe whakaake ake tuunga wha ekonomika pia whai hifo I tau mo ui I he tokolahi koe kau mate I haliwanga o COVID tahiwa me ngahi tō maha ki kehe e toi koviangi. Ma ai ngongo a letio mo e televisione tonga kua a listupo. O kua manaki ke hai I whamau angatangi I wikeni ka whauwhonga whale a lea ni whahalia I ki nau tolu I whamau angalahi I e konga ki mua I ta uni ki ngahi tukua ki I ke he kehe peo totongi ki whaloto I. Ko e hiri eni hona whapapau I mea Clive Edwards ai an ko e whawhonga ka lau ia ai whawhonga ka kai ko I tonga tapu whitu ka ko e minista I potu ngawe ki ngahi ngawe whaloto whanua Sione Sengsta Saulala pe e ki whawhonga ka kai I tonga tapu hongo furu ka ko e palemia malolo whaiwhikau toki tā pohi wātia ni toa. Nā ne pehe koe ahua walo I mahinani ai a koe topule lulu ia o wikeni e ku tā keti kei e ngai hopo tangi koe ni ka e toki mahino pe ka o kia I ko ka kato e ngai ngāwe ki he tangi. Ko e whaamu ke a o kia I ko ka kato ko uhi koe whiema o ke whawhainga mālie I e ngahi ngāwe e pule anga I he hoko atu. Kai ke whatatau ki ngai whatuutu I ngahi hopo ai whamau angalahi ko I ngai hopo tangi koe ni e whaia I he aho topule lulu me whlaite o wikeni. O wikai koe ngā whawhunga pe koe ni e hai whamau angatangi ka ku kau katoa pe kiangi ka whawhunga ne whahalaya I whamau angalahi. Ka wai I minista pa anga ka koe whawhunga ka kai o tonga tapu wha ta tafu toma muiaki. Pe ke tokoni palemia ka koe whawhunga ka kai o tonga tapu ono poasi matai le te. Koe tangi e ka whawhunga matuunga I ona whahalaya I ki nau toru ke ngai tukua ki I ke pe totongi ke whalato I mo hona whatai au ngai e nau whili. Neo ngoi ni ka ne o si tāli whoki e nau tohi kore ki whatatari hono hiri whaki ko ia nau tautea, kai o alewa ko mahino ai tūtu uni au whangatuku ko ia ai whamau angatangi. E mui mui I he ngongo ni ai whamumi taha ko ia I ngai hopotangi ko ini. E toi waweangia hano whamo ui e ngahi laine uhi lai to ngani ha taimi no o ka hoka whatamaki whaina tula whatupake, o ta tau mo e mea ko e ne hoko I aho tahani mao sanuali. Ko e hiri eni ahono whaki atu e puli anga Australia e ngahi mea ngau e tokoni ki ngahi ngau e whawawe whatupake ko e kauta au hui lao tonga I e pongpongi ahoni e ofisi peo e kautaha I matatoa. Seno li tātu I vai mo I whaikiki. Na e hoko e pā mo ngā whi, hake piau ko lamo I mapuna a e fu I aho taha nima sanuali, ko ia ko anga ia ki kautaha au hui lao tonga, ke te siofi mo wakai ai tu unga ngai mea ngāwe, ke malawa o matu he kine ngai whatamaki whaina tula. Ko e toka ngā ka uhina wesia kotoa ngahi laine uhila tonga tapuni me he efu nei mapuna mai me mo ungafi, o iku ke mate kotoa ai uhila o whafuafua ki ha aho e ono. I he mes ke litare wa ngā whalalaka I potungai ki muli mo e whewhatau aki a Australia, Shirley Timson, na ane pehe ko e tokoni ko e ni, o kwe unga ahono whamole whapaanga mo e tola Australia e tolu kilo, ai aku kau kia ngahi po uhila, ngahi misini wha uhila whataimi pe generator, mi sini ni toka ngai ai tuwhake mau anga uhila pe transformer. Na te pehe Thompson, o iai ai loto hou ngā ia I he whakakowhatongia e kau ngāwe I he kautaha uhila o tonga, ka uhina hoko ai fuloa I he ahotaha nima o mate kotoa ai uhila tonga ni, pena I hange ka tau mua wale ai whono ngā. Kana e tu ta whaaki mai kau ngāwe uhila a tonga, lolo tonga ai tō ai fu, ke whaiha ngāwe whawawawe ki he uhila kai malawa ke whamo ui ki he ngāwe anga mahe ni.
Nei toi whātaonga I make he whoki heni me he pule anga Australia, ai wawe koia e ngā une kautaha uhila o tō ngā o fufule ngahi mea ngā whaka uhila, I loto pe I he aho e ono hili ai pae mo ungawhi, pea koe tahaya I he fu ungawe lahi mo oskia velenga, pea o tonu pe ke whamalo ia. Nei whaka te pe he tokon talawhikaulahi wa angawe ki mure Australia I he ofisi whatalawhikaulahi a Australia I tongani, Donald Baltimore ki he sea poa te whatahataha ai uhila, vai moe vewe tapu pānuwe. Lolo tonga ini ne whamalo ia he sea poa te whatahataha ai uhila, vai moe vewe tapu pānuwe, ai tokoni kua whoaki. E hoko ia ke tokoni ke ngahi ngāwe e kautaha uhila atonga, ke malawa o malu e ngahi laine uhila me ngahi whatamaki whatupake e hoko I he kaha o. Mai angonga le tio me televisione tonga, ko Osnolita tui vai. Na e malo pe hao mo ui a he tangata e ki taoni matahi ana nā hiria ene māngia I he māma nei hoko kino api no whanga I hengi sāpate. Alice Tupo me whaikiki. E whamatala toko ni komisiona ta mate a whisi na Monica Waka ki he ongongo ai le tio mo I televisione tonga. Whafofoke taimi o se miniti e watolu me he tolu I hengi sāpate, ne maua I he waa ta mate a whime ngahi mea whafok whākoe a tonga, haui tokoni me he taha ngai kaunga api nei hoko ke mama I anana ape koe pei o manmataongo, pea whai at lewa ngā ue kau tā mate a whiki ai o malawa ke whai a hono tokoni I. Nei pehe kau waka, nei I kai ke toi lava o whahau whe whale koe ni mga tuunga pe me he tuunga nei ia e mama I he taimi ko ia, aia koe nao whafufua koe ke ripoti ange ai tō taha koe me kaunga api I whikau aki me mama, ko o si ka pui I he velaia ai whale. Nei whenga e tangata I kini ki tua ka koe pango ko o si kapu I he vela ai whale, o I koe ke māngia hono ni mā, perelea ki I whawawawea ki he whalmahaki o whahoko e whaito ki ai mo sivi o ko mo uirelei pe, pe whaatai pe I hengi sāpa te. Koe whare piriki pe eni whare ki sima a to kapa pe ko hono loloa o whiungai me mita e hiwa, pe mita lewa e walu a hono whalahi, aina kau me me alele tangata iki I he vela. Koe vela whale hono hongful mahiwa eni ko le koti I he waa tama te awhimenga I mea whafofā koe atonga I he tau ni. Koe whahohoa koni koe statistika whakao e vela. Wawhi wataha, aura ko Sanuari ke aho wanima koni koe o siulai wawhi wataha. Na e vela whakatoa I ni manoa vela whare. Vela whakatoa I hiwaono. Vela ni manoa me hiwaono koe ko vela whare. Kono mawinga whakapanga ku taha po I neua milion. Sanuari aura ki wawhi uoua ki he aho wanima wawhi. Siulai wawhi uoua. Vela whakatoa hiwanoa, vela whare taha hiwa. Maho inga whakapanga ke ni makilu tupu. Eia koe ulawa tala heni ku holo lahi apito e tunga vela. Toi holo apito pa mono maho inga whakapanga. Nei te tuk mea ta poa kau waka ki ka kaya whanua ki toi tokanga ange I hono ngawe aki ai ngahi nau nau e malawa ke hoko ai hamaama he koe mo ui o ku taha pē. Koe a kukore heni ke ka kaya whanua ta mo e tapo koe ni. Koe ngahi mawhai ko ta pē wala malawa ki ni whakahako havela. Ange koe uhila, mea ngau whakauhila. Koe stou, koe te lango, koe whakahunamu, koe masi. Koe mea katoa koe au ni ala malawa katoa ki nenga whakatupu e vela. Iei e ngahi vela, o wala whakatupu ia me he tau tai tokanga. Ia ku toki iongo a kolo ahe ne more, he taimi koe ku hoko ai whaingataa koe ia. Ka e taimi tatau pe mui o katoa e whakatoa koe ni, hano whakatonga I whai tunga wha statistika e vela. I taimi tatau e tau koe iri koe vela wawa e ua fitu. Ko taimi tatau koe ni he tauni koe vela wawa e whanima. Tau whatokanga ia e kaka koe ia ki olunga koe ni koe e vela. Tau whaia e kore koe ni ke kakai e whonua atu ngau ngau ea katokanga, makatuunga. Me he mātuku ange pa moe mō ange funga e whonua o whaia e kore koe ni moe whakatangi ata tingi mōtoro. Ke tokanga ange mua ke no ngau ea ki koe ngahi atuku hau tokoni kia ia e. Hawhiu, tokoni i hono whamaala ala ngahi konga ka kere ki whaia hono ngau I. O ku I kai ia malawa he taimini I ho mapure ia ia e vela. Kai whakai haua ia ne pure ana au haipa mo ngowe anga mo hafue ngai mea. Ala o ke mon manu, mea utau mana wasi ki ai, na mo hea mo ui. O ku whafofua koe whamole whapaanga ko ke vela, ne whiungai me paanga e wamano fitu awhi. Ma ai ngongo e letio mo I televisone tonga, ko au Alice Tupo. Kua tuange mai he polo kalamasa vea e Pasifiki ki he mau ngawe
ki to pule anga aiola o ini savea whakataha mo University whafonua o Australia. Peheke pangkea mamani ke tuunga o kei talafi paanga hi ngai whanua e Pasifiki o Kawai atongani. Mai whanua tūpola mo i whaikiki. Ne au ke whamili e taha whe ono nge au nonoa ne whahoko kia i e Saveani. Peheke he kakai e toko whitu awhe tolu nge au tupu i tongani he kawingani. O mahino ne au ke paanga e wange au wanoa miliona Amerikane hu mai ki tongani he tau ko osi. Me he talafi paanga mai ho tau kainga i tō pule anga. Peko e peseti e whawha i he GDP a tongani. O whaamalisi ke paanga ni maawhe walu nge au tupu e paanga u talafi taha mai ki tongani. I loto he mahina e ono me tau kainga. O kuna whalau atu he polo kalama ngai whawhai tau. Whawhauia ki he paanga e wawhe tō ngia ono noa he savea. He wanoa taha o noa e lahi e paanga ko talafi mai ki tongani. E he toko taha i loto he mahina e ono. Ko e savea koe nini whahoko i he tangata whaatotolo me University whafonua o Australia. Pehe ki he ongo tangata ekonomika me pankea mamani. Ne nao pehe mātu unga a hikhake a whakaavalisi e paanga o talafi taha mai ki tongani me tua pule anga. Me he toi loloange taimi ngā au he kāinga tonga i tua pule anga. Pehe ki he maa ange o te tongi hiri whaki e ngahi pange ki he talafi paanga. Ne nao toi pehe ko talafi paanga i tonga nia ku kau ia he paanga humai e ngahi whamiri. Ne au ke ai e nau savea, ko hio ngawe ake paanga ko ia, ki ngahi whakamore whakaaho e whamiri, pehe ki ngahi kawenga ke fua i he ako mo i siasi. Kai kehe koe savea koe ni, ku lotonga whahoko ia i he otomotu kiripasi, pehe whoki ki Vanuatu, pehe aku lolotonga hoko atu. Maa ngonga re te ome televison tonga, ko a wahe Vanuatu pola. Pea tai maali e ngai whamiri lahi tonga tapuni i he polokalama tuwha a kao vista polo tai totongi e potu ngawe ngowe. Koe ko ngai nau tokoni ki ngai whaake ake koe ia atongani me he pāi mo ngā whihunga tonga hunga hapai mo i hake a beau ko la i Sanuali. E whamatala e taha e kau tokoni tali e kita e potu ngawe ngowe ka koe pule ia i he waa o e waa tata i toko mololo. Hei muli li kiafu koe whaamu ke tokoni ki he mau mea tokoni whaaho i ngai whamili i taimi whengata ani. Tau te whito ki lahi a hiki ko ia i ngahi koloa mea tokoni. Ko e tokanga ke lama pe i ngai whamili o tō e nau ngahi ngoe Vestapolo i nau ngai api kolo. Ke tokoni ki he mau mea tokoni e whamili pia ke whai anga i pia kai mea kai mo uilelei. Una e vahevahe he potu ngā we ke wheise e ua. Ai ko rotonga ko wheise ura ki rotonga lere ko he tainimi. Ai au gei klase Vestapolo ku tufa pe he seats. Ko e tenga, pau kai rewa ai whahinga i Vestapolo ku pau ke lulu ia i he u waa ko ni, piko i u agent ko ni, o kawai e moti, pia mo e tonga youth congress. Ai a koe maulo tonga lere pene whesi ulaki, pia i he u waa kehe ko ni, o anau tolu lewa e whatongia, ki hono lulu, mo hono teu i, pia nau tufakiat ki kakai whanua. Maulahi tau mua ki he kakai o kunau manako i he tō Vestapolo piko ni he apikolo. Ai ko kai ke tuku ai hono whakata ai pulupula e ke tō he ngahi api uta. Ka ko lahi taha e whakaamu ki he apikolo ko ia ko e ofia e vai pe lava ke fui. Pe mau mea tokon pe mea e whamiri. O ku whawafuan ke kalasi e tahani mai a kau Vestapolo koe ni, kau gei te ngā i meleni, piini, ko ane pehe ke kāpisi aina, moi kāpisi fua, le tisi, te mata, moi kalasi i kehe pē. Nei peheli ki afu, whatatau ke le kōti o ku mao i e waa i toko mololo, ko i ngai whamili e wangi au walungu furuma nima, ko nau tai maalie i tuwha a kau mo pulupula Vestapolo koe ni, ka ku kehe pē ia me ngai whamili ko ia o ku tuwha me ngai waa kehe pē e potu ngawe, ka gei a Mordi Tonga, Tonga Youth Congress me ngai waa kehe pē. O ku kei o kohokat pē polo kalama tuwha Vestapolo tai tatongi koe ni, pe ko pau ki whai hano mui i he potu ngawe ngai whamiri nei tuwha atu kia i Vestapolo koe ni, ke whapapau i kuna ngawe aki le leia mo aonga ki he mau me te koni wha aho e whamiri i he ngahi taimi whaingata a koe ni. Ko e te koni eni me he waa ngawe whaskiri tali e Pasifiki pe SPC, i he whingai aki mo i poli anga no sila a whakafou i he polo kalama ngawe koe Pacific Seeds for Life. Kai ke he koe tuwha a kau me pulupula Vestapolo koe ni o atapia ki ha taha pia kune whie mau, ka ko pau ke tamu ale sisita ia ki he ngahi waa e potu ngawe ku nau tuwha atu ai a kau me pulupula Vestapolo koe ni. Te wakaingi pehen ki ngahi ulu i o ngongo. Whima o ki te mateu te wangi e kakangi whunua ke matatali ha ngahi, liwa ngā whoa e COVID-19 tahi wai hoko mai, me ngahi to umaha ki kehe kehepe,
ko sia o mai ke tau ngahi whanua kau ngā api. Ia e tu e mahino ai pe i weekend e ngai tangi ni whai e kau whafunga whale a lea, ai ni whahala ia i ki nau tonu e whamau angalahi. Pe a malo pe hao mo ui ai tangata e ki tau ni matahi ana nahiri ni mangia i he mama nei hoko ki no api no whanga i henghengi sāpate. Ko e ka kātai bea mo ngahi ngongo i he lea whatonga mo le te o tonga uruangi mo i waka maa whoki e televisione tonga ki he hoani. O ke whaamu nei au taki ko tonga te pēr ngahi ngongo ni ki rato whāli ko tonga pē. Whaamalo tu ki ke tau kei whi au mai ka moni au.